Kublai pi sejsen perlok show channel New Trap Technology. Te hakan ke video mentangan matai pi kumno ba pi la ban download yau VidMate application ma bon pi kibatip bat bon ro kibom patip insya bon kibapa ma ban download yau VidMate. Namar ba VidMate don hapo Play Store ma te don kibakam chemching but download your few apps te hakani ke video ngan matai pi kumno ba pin download ya new apps VidMate application ma te sampai ke video na bastang do bandakut kenang ma pin YouTube ha te mentangnya stang no ya kani ka video lada kani kadai kasen menengkong jong pi how new channel snu phaya subscribe like share si perlok jong pi te mentang stang no ya ka video kumno ba pin download your VidMate application. Cái step ban công pi ha ban lệ ha u Chrome trong pi mà lệ ha Chrome thì năng ta hang ní pi la ban thọ VidMate APK untuk pada VidMate APK sa enter le search ma mas ndep hang tu pek kini ke bami hang ni kini ke baar kini betul VidMate for Android APK kini hang jerong betul apkpure.com di pelaban klik hang tu tinang ta marsin pau kini hang ni di ai no kini ke betul hang ni download APK klik hang tu download APK di kini sa klik support mo tan support tu dalam pau kini ka download APK untuk download untuk mars ndap untuk pit dalam ikani hang ni if the download doesn't start click here ada ke download trong pi kampat stang di kalam ikum ni ke download no klik down minta apa sama mars ndap klik hang tu minta klik do di pilaban cek ke download trong pi pilaban klik nang tu ai hang ni betul download klik hang tu klik minta VidMate trong pi mula download di ondala dev download untuk tidak ban klik hang ni install ti baro-baro pi tip ada kini kedai ke first time kesen banang kong ba pi install ma install na Chrome pi haban allow your own way setting hang tu klik hang tu setting nang ta on your back sa install hang ta install mentala long VidMate trong pi hang tu open allow la long VidMate trong pi VidMate is ready to go open thì tăng bút tu la long VidMate thì perlu nangis kan ma pila snutho shai moi ke video thì là đào pipik na stang do bakut thì pila snutho ha thì là đào pimpat snutho sa comments dan sa batai biang ya pi mo bye bye see you in the next